Hello guys, tu ni news ka simle vacha khan honga Anglo Kuki War 2 ka simlai ta hungleng chala hong taw he ipi thu la la hin po pi tam ngamai na hai pasal na him wala sana sa awalan hong ki chol ham eche ka microphone hi en ka microphone guya hi hong taw hi amin hi git cha jang hi lo ipi bai ti deu ba amin he hian hin se yo wasle jang hilo in wa jang hilo he chigam wa cha hi in amu dan hi gi cha ta nga kilowin na ayang le kaniu sim cha adi e tia hong pa cha nam adi poita hong sei si namai lo le hong hil chen gu nam wang cha kai pon Anglo Kuki War 2 ka sim lai ta hong chom du na he ama hong he ki pa min long mon jang min hen la news aban ka jam thei ta pon a hi na BMC na askim hop tau te na nang min chu askim